Pratim sve influencere jer me uvijek zanima vidjeti sve što ljudi nude na internetu, ali naravno kad tako pratimo više stvari, bitno je da znamo što primiti od informacija i da znamo razlikovati dobro od lošeg. Više sam zainteresiran, ne znam, za ove youtubere koji rade edukativan sadržaj ili nešto što je interesantno, dokumentarce ili true crime misterije. Volim više nešto tako nego sad da neko snima mi vlogove i ja sa njega pratim svaki trenutak njegovog života. To mi nije baš nešto. A YouTube i zapravo ostale medije većinom koristim za glazbu. Na YouTubeu, na primjer, slušam, na Instagramu pratim glazbenike ili grupe, a na TikToku isto pratim kad bu koji band kaj objavili tako. Osobno ne pratim baš toliko influencere, prije sam pratila dosta njih. Izdvojila bih možda Emu Luketin, jako mi je zanimljiva. Dosta je rano počela sa snimanjem za YouTube, imala je zanimljive videe, vlogove, kako ona provodi dane, kako uči. Jako mi je drago zbog nje jer je sa 19 godina zapravo puno toga postigla što netko sa 40 ne može i to me jako inspiriralo. Mislim da me to potaknulo da i dalje radim i da bi ispunila svoje snove možda. Definitivno ne. Smatram da djeca i mladi nisu baš svjesni toga. Znam po sebi, ja kad sam bila dosta mlađa, pratila sam naše domaće influencere iz razloga jer su mi bili zabavni i zanimljivi. Bilo mi je zabavno to pratiti, ali nisam bila svjesna da sad recimo neko o meni kaže neki proizvod iz razloga jer je on za to plaćen. I ono što oni pokazuju tim svojim videozapisima, proizvode koji su im za koje marketiraju. Za djecu to je običan proizvod kojeg oni imaju i onda mislim da upravo zbog toga djeluje ta vrsta marketinga. Njihova najdraža osoba to koristi pa moraju i samo ona. Djeca uopće ne shvaćaju da je to taj dio marketinga da im se to proda. Mislim da bi roditelji trebali razgovarati s djecom jer ponekad djeca ne razmišljaju o tome i daju influencerima da utječu na njih i na njihovo ponašanje i razmišljanje o nekim stvarima, te mislim da je to loše jer naravno koliko ima pozitivnih stvari koje mogu prenijeti influenceri na djecu, toliko ima i negativnih. A općenito tema videa nekog na YouTubeu, na primjer, nije uopće povezana s desecima proizvoda koje zapravo influencer pokazuje, polako hvali kroz svoj video. Smatram da mi nismo svjesni da zapravo influenceri pokazuju sadržaj koji misle da će im donijeti preglede i reklamiraju proizvode od kojih će dobro zaraditi, a ne zapravo one proizvode koji su dobri. I zbog toga mladi misle da taj proizvod koji netko reklamira da je to najbolje, a zapravo možda i nije. Sad, danas, s ove perspektive, zapravo shvaćam da je to normalan posao od kojeg danas se dan zarađuje, od kojeg danas ljudi žive. Ako se djeci daje mogućnost već da slobodno gledaju kaj ih volja, stvarno nek pripaze kaj djeca gledaju. Trenutno stvarno ljudi prezentiraju svakakav sadržaj i na YouTube-u i na bilo kojoj drugoj platformi. I mislim da ono što se treba uputiti djeci i roditeljima, da influenceri nisu vaši prijatelji, oni su samo osobe koje vam se pojavljaju na ekranu, koje vam uglavnom žele nešto prodati ili žele postati taj dio elite, poznate elite, da se mogu svugdje prepoznati. Ja bih preporučila svim roditeljima da što kasnije djeci kupuju mobitele i da ih što kasnije uvedu u taj svijet interneta, jer koliko god je on dobar i koliko god informacija korisnih možemo izvući od tamo, ima jako loših strana i može dosta utjecati na djetovo zdravlje, mentalno. Tako da.